ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони Душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. идомаи кори форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 ташкили ҷаласа зери унвони шаҳрҳои оянда бехатар, сабз ва ҳушманд. рушди масъалаҳои кишоварзӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ дар ин самт. баррасии ин масъала дар раванди як бахши кори форум. тақвияти тарбия ватанпарастии ҷавонон, ташкили сайёҳати ҷавонони синни даъватӣ ба қисмҳои низомӣ дар ин доира. шаҳри Душанбе рӯзи дуюм аст ки мизбони як чорабини сатҳи баланди иқтисодию молиявӣ форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 аст. 15 октябр дар доираи баргузории ин форум ҷаласаи махсуси шаҳри Душанбе таҳти унвони шаҳрҳои оянда бехатар, сабз ва ҳушманд баргузор гардид. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон Сарвинози Нур ва Алимуроди Холмурод. санаи 15 октябри соли 2025 дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе дар доираи форуми байналмилалии сармоягузории Душанбе Инвест 2025 ҷаласаи махсуси шаҳри Душанбе таҳти унвони шаҳрҳои оянда бехатар, сабз ва ҳушманд аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор гардид. чорабинии мазкур ба яке аз майдонҳои калидии форум табдил ёфта, намояндагони шаҳрҳои Осиё, созмонҳои байналмилалӣ, сармоягузорон, шарикони рушд ва доираҳои тиҷоратии беш аз 50 кишвари дунёро ҷамъ овард. ҷаласаро муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ ифтитоҳ намуда, меҳмонони форумро аз номи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба пойтахти кишвар ки солҳои охир ба макони асосии баргузории чорабиниҳои бузурги сатҳи байналмилалӣ табдил ёфтааст, хайрамақдам гуфт. иброз гардид ки дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ раванди роҳандозии низоми нави муносибатҳои иқтисодӣ ва тақвияти онҳо амри муҳиму саривақтӣ ба ҳисоб меравад. зикр шуд ки ҷаласаи шаҳрҳои оянда бехатар, сабз ва ҳушманд платформаи амалии табодули таҷриба байни пойтахтҳои пешрафтаи Осиё ва сармоягузорони байналмилалӣ гардид. дар чорабинӣ талошҳои Душанбе барои таъсиси шаҳрҳои муосир, сабз, ҳушманд, экологӣ ва технологӣ ки барои ҳамкории байналмилалӣ равона шудааст таъкид гардид. ҷаласа бо муаррифии навори кӯтоҳ вобаста ба дастовардҳо ва имкониятҳои сармоягузории Душанбе идома ёфт. зимни сессия якум дар мавзӯи пойтахтҳои Осиё ҳамчун муҳаррикҳои рушд ва пешрафт, роҳбарон ва намояндагони шаҳрҳои Осиё, корпусҳои дипломатӣ, созмонҳои байналмилалӣ ва бахши хусусӣ суханронӣ намуданд. баромадкунандагон нақши шаҳрҳои замонавиро дар таъмини рушди устувор, инфрасохтори бехатар ва сабз, рақамисозии муҳити шаҳрӣ ва ташкили инфрасохтори бароҳат баррасӣ карданд. сессияи дуюми ҷаласа сармоягузорӣ ба Душанбе, пойтахти Фардо, таҳти модератории Леандро Славински, директори байналмилалии таҳририяи Beyond Investments Group баргузор гардид. дар он намояндагони ширкатҳои сармоягузории муваффақ ва бонкҳои пешрафта аз ҷумла ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Авесто гурӯҳ, Кока-Кола, нӯшокиҳои Тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлатии шаҳри ҳушманд, Freedom Bank Tajikistan, Rox Group ва KICT иштирок намуданд. ҷаласаи махсус бо маросими ба имзорасонии 16 созишнома ва ёддошти тафоҳум байни намояндагони давлатӣ, шарикон ва сармоягузорони ватанию хориҷӣ ба маблағи умумии $500 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳусни анҷом ёфт. ҳуҷҷатҳои имзошуда ба татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои инфрасохтори шаҳр, корхонаҳои саноатӣ, сохтмони меҳмонхона ва марказҳои бузурги савдо ва технологияҳои инноватсионӣ равона карда шуда, саҳми муҳим дар рушди устувори пойтахт хоҳанд буд. имрӯза форуме ки баргузор шуд пурра ба шаҳри Душанбе бахшида шуда буд ки зери унвони шаҳрҳои оянда, сабз, бехатар ва ҳушманд ки дар он иштирокчиён вобаста ба мавзӯъҳое ки ба пойтахтҳо бахшида шуда буданд бо иштироки меҳмонони дохил ва хориҷи кишвар баррасӣ намуданд. боз ҳам ёдовар мешавем ки форуми баргузор гардида боз як фурсати муносибро барои муаррифии ҳамкориҳои минбаъдаи тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузории манфиатбахш замина мегузорад. Сарвинози Нур, Алимуроди Холмурод барои барномаи иттилоотии вақт.
15 октябри соли 2025 با تشبث بانک ملی تاجیکستان در دایره فورум بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 تحت راهبری معاون رئیس بانک ملی تاجیکستان با اشتراک سرمایه‌گذاران، صاحبکاران داخلی و خارجی، نمایندگان تشکیلات‌های بین‌المللی مالیوی، راهبران تشکیلات‌های قرضه مالیوی کشور و بخش خصوصی جلسه پانل صحوی در موضوع تکنولوژی‌های مالیوی و نوآوری‌ها محرک سرمایه‌گذاری با آینده برگزار گردید. ولی جان شریفزاده و اسکندر دودربک گزارش می‌دهند. جلسه پانل صحویро дар мавзӯи технологияҳои молиявӣ ва новавориҳо муҳаррики сармоягузорӣ ба оянда муовини раиси бонки миллии тоҷикистон ифтиҳ намуда қайд кард ки рушди технологияҳои муосири молиявӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати молиявӣ буда асоси рақамикунонии иқтисод ва тавсеяи сармоягузорӣ ба бахши инноватсионӣ ба ҳисоб меравад. Номбурда изҳор дошт ки бонки миллии тоҷикистон сиёсати фарогири рушди низоми пардохт ва рақамикунонии хизматрасониҳои бонкӣ ва молиявиро идома медиҳад то барои инноватсия ва дастрасии бештари аҳолӣ با خدمترسانی‌های مالیوی شرایط مساعد فراهم آورده شود. در ادامه همایش نماینده آلیانس دسترسی مالیوی، دیرکتور شرکت ویزا در آسیای مرکزی، رئیس الیف بانک، رئیس فریدام بانک تاجیکستان، نماینده کارپوراسیون بین‌المللی مالیوی، عضو شورای مدیران بانک اسخاتا، تحلیلگر مالیوی شبکه پیکر و مؤسس جمعیت سهامی فوند یگانه بروکری سخنرانی نمودند. در پانل تکنولوژی‌های مالیوی و اینوواسیونی که در آن کارشناسانی بین‌المللی و محلی وابسته به تطبیق تکنولوژی‌های مالیوی در رشد رقم‌کنونی خدمت‌رسانی‌های مالیوی مورد محاکمه قرار داده می‌شوند. قید نمودن ضرور است که نظام بانکی کشور یکی از نظام‌های پیشرفته در این سمت به حساب می‌رود، چون که تکنولوژی‌های معاصر رقمی با جلب سرمایه‌گذاری‌های بیرونی و داخلی در عمل تطبیق نموده است. مورد به ذکر است که امروز تکنولوژی‌های معاصر مالیوی در استفاده خدمت‌رسانی‌های مالیوی با سرعت بلند رشد یافته است. طوری که از امورهایی که در رفت پانل آورده شدند، بیشتر از 9.4 میلیون کارت پرداختی بانکی، زیاده از 16 میلیون همین‌های الکترونی استفاده برده می‌شوند که از وسیع شدن فراگیری به خدمت‌رسانی‌های مالیوی درک می‌دهد. ишродорон дар рафти муҳокима масъалаҳои калидии рушди финтехнологияҳо аз ҷумла рақамикунонии низоми пардохт, истифодаи бонкдории кушода, таъмини амнияти киберӣ, густариши савонокии молиявии аҳолӣ ва имкониятҳои ҷалби сармоя ба иқтисоди рақамиро баррасӣ карданд. зимни суханрониҳо инчунин таҷрибаи байналмилалӣ дар самти ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, ташкили муҳити рақобатпазир барои ширкатҳои технология ва тавсеяи хизматрасониҳои электронӣ барои соҳибкорон ва аҳолӣ пешниҳод гардида, зарурати тақвияти ҳамкории давлат, бахши хусусӣ ва ташкилотҳои байналмилалӣ баҳри рушди устувори бозори молиявӣ ва ҷалби бештари сармоягузорӣ ба иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон таъкид карда шуд. حکومت تاجیکستان برای بخش اگروصنعتی شرایط مخصوص امتیازناک فراهم آورده برای 3 سال محصولات کشاورزی تدبیرهای سودمند را عملی می نماید. در شرایطی که طلبات جهان به مواد عضوقواری می افزاید، این عمل تدبیری مهمی باشد. همین موضوع همزمان ضمن یک چاره‌بینی کناری فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 بررسی شد. در دویره فورومی بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 در کوخ وحدت چاره‌بینی کناری با تشبث وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان زیر عنوان کشاورزی سبز و رشد امکانیت‌های آن برگزار گردید. در کاری فورум نمایندگان از بخش‌های کشاورزی داخل و خارج کشور اشتراک و سخنرانی نمودند. برگزاری این فورум منفعت‌داری ساحه کشاورزی را جهت پیشبرد واقعی همکاری‌های متقابلا سودمند با شریکان رشد و بخش خصوصی به میان گذاشت. قید کردند به مورد است که مذاکرات مفصل و سازنده کاری در چارچوب این همایش به گسترش مناسبت‌های سودمند با شریکان رشد و بخش خصوصی جهت جلب بیشتری سرمایه به ساحه کشاورزی تاجیکستان مساعدت فعال خواهد نمود. رهبری وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان قید نمود که در دوران استقلالیت جمهوری تاجیکستان در مسائل اصلاحات ساحه کشاورزی و تشکل نظام‌های اگروصنعتی با موفقیت‌های نظررس نائل گشت و این باعث آن گردید که در دوام 5 سال اخیر سرعت رشد کشاورزی به حساب میانه 7-8% را تشکیل داده، حصه آن در مجموع محصولات داخلی کشور به 25%، در حجم عمومی صادرات 20% و در شغل اهالی به 61% برابر گردیده است. همچنین قید گردید که با شرافت خصوصیت‌های اقلیمی و خاکی تاجیکستان از جمله زمین حاصلخیز، روزهای فراوان آفتابی، آب تازه کوهستان، از سرچشمه‌های اولیه و هوای تازه، میوه و سبزیجات تاجیکستان با تامین و تکرار صفت‌های غذایی خود خاص بوده.
рақобатпазирии маҳсулоти ватаниро дар бозори озуқаворӣ баланд мебардорад. Ин афзалиятҳо ба мо имконият медиҳанд ки соле то 3-4 ҳосил рӯёнда маҳсулоти кишоварзиро назар ба мамлакатҳои ҳамсоя 2 ҳафта пештар ба даст дорем. дар ин радиф дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол ба ҳисоб миёна дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ то 200 000 гектар кишти дуюм ва сеюм гузаронида мешавад. дар ҷараёни кори ин бахши форум муҳимтарин масъалаҳои рушди соҳаи кишоварзӣ мавриди баррасии ширкатдорон ва коршиносони дохиливу хориҷӣ қарор гирифт. پس از انجام موفقانه کار فرم بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه اینوست 2025 در بخش و پنل‌های گوناگون نشست مطبوعاتی برگزار شد. در جریان این تدبیر اطلاعاتی فعالیت بخش‌های فورم نتیجه‌گیری کرده شد. فورум байналмилалии сармоягузории душанбе инвест 2025 дар қалби тоҷикистон шаҳри душанбе 2 рӯз идома дошт. ин чорабинии сатҳи баланд бо ташаббуси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон доир шуда дар он беш аз 1500 иштирокчӣ аз беш аз 50 кишвари ҷаҳон аз ҷумла намояндагони ҳукуматҳо, созмонҳои байналмилалӣ, муассисаҳои молиявӣ, ширкатҳои бузург ва бахши хусусӣ ширкат варзиданд. ضمن نتیجه‌گیری از کاری فورум رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی سلطان رحیم‌زاده اطلاع داد که در روند فورум 3 جلسه پلنری از جمله جلسه مخصوص پلنری بخشیده به امکانیت‌های سرمایه‌گذاری شهر دوشنبه 12 جلسه پنلی و یک قطار میزهای مدور برگزار شدند که موضوعهای سرمایه‌گذاری‌های سبز، رقمی‌کنونی و ذهنی صنعی، رشد شهرها، صنعت، کشاورزی، سیاحی، مالیه و همکاری دولت و بخش خصوصی را در بر گرفتند. در دایره فورум 52 سازشنامه و سندهای همکاری با مبلغ عمومی 4.1 میلیارد دلار ایالات متحده آمریکا به امضا رسید که از این 17 سازشنامه با مبلغ 501 میلیون دلار به شهر دوشنبه راست می‌آید. همچنین در چارچوب فورум 21 چورابینی کناری برگزار شد که با سمت‌های صاحبکاری، تکنولوژی‌های سبز، نقش زنان در اقتصادیات، فرانچایزینگ، بازار سوغورتا و رشد منطقوی بخشیده شدند. در نمایشگاه بین‌المللی 42 شرکت محصولات، تکنولوژی‌ها و راه‌حل‌های اینواسیونی خود را معرفی نمودند. همزمان گوشه ویژه فورум عمل کرد که در آن معرفی زیاده از 20 لایحه و تشبس‌ها برگزار گردید. همین گونه فورум بین‌المللی دوشنبه اینوست 2025 موقع تاجیکستان را همچون شریک با اعتماد و گشوده برای همکاری‌های سرمایه‌گذاری درازمدت در سطح بین‌المللی باز هم تقویت بخشید. در کتابخانه ملی تاجیکستان سیمپوزیوم بین‌المللی فلک دایر گردید. در کار آن محققان، صنعتشناسان، استادان موسیقی، هنرمندان و فرهنگشناسان داخل و خارج مملکت دایر به نقش فلک در فرهنگ جهانی و دورنمای رشد مکتب سنتی آن مبادله افکار نمودند. در کتابخانه ملی تاجیکستان سیمپوزیوم بین‌المللی فلک آغاز گردید. در کاری همایش علمی فرهنگی نمایندگان نهادهای دولتی، محققان، فرهنگیان و هنرمندان از کشورهای گوناگون شرکت ورزیدند. هدف برگزاری همایش بررسی جنبه‌های علمی، تاریخی و بدیعی موسیقی فلک، نقش آن در تحکیم هویت ملی و معرفی فرهنگ تاجیک به جهانیان ارزیابی شد. ذکر گردید که ماست در دوران استقلال دولتی با تشبث و دستگیری پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان فلک احیا و به پایه نوی رشد رسید. اعلام گردیدن روز فلک، تأسیس انسامبل‌ها و برگزاری چورابینی‌های علمی فرهنگی دلیل توجه مخصوص دولت به این میراث بی‌نظیر فرهنگی معنوی میباشد. همزمان اشتراکچیان تاکید کردند که فلک نه تنها موسیقی بلکه آینه فکر و احساس، جهانبینی و فلسفه زندگی مردم تاجیک است. این میراث گرانبها امروز نه تنها در قلمرو تاجیکستان بلکه در کشورهای دیگر نیز مورد آموزش و تحقیق قرار دارد. فلک در دوره صاحب استقلالی کشور اثر نو احیا گردید. البته با تشبث دستگیری های بی‌واسطه پیشوای معظم ملت فلک با میراث فرهنگی غیر مادی بشریت یونسکو داخل شد و امروز ما با افتخار بلند میگوییم که فلک جهانی شد. در پرتو این اقدام های شایسته در دایره برنامه دولتی رشد شش مقام فلک و مکتب سنتی استاد شاگرد امروز فستیوال سیمپوزیوم بین‌المللی فلک برگزار گردیده ایستاده است و در این سیمپوزیوم در این چهاربینی عالمان و موسیقی‌شناسان از خارج و داخل جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند و امروز در یک فضای ایدانه، در یک فضای تنتنوی اونها با معروضه‌های علمی خود، با هنر و استعداد خود محفل ما را الهام تازه می‌بخشند.
панҷумин симпозиуми байналмилалии фалак на танҳо як рӯйдоди фарҳангиву илмӣ, балки ҷашни идомаи анъанаҳои ҳазорсолаи миллати тоҷик аст, ки имрӯз бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва тавассути сиёсати фарҳангпарваронаи роҳбарияти кишвар дар сатҳи байналмилалӣ эътироф гардидааст. дар доираи ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба дар бахши фарҳангу иттилоот ва технологияҳои рақамӣ мунтазам намоядагони сохторҳои марбута дар чорабиниҳои гуногуни минтақавию байналмилалӣ ширкат менамоянд. дар ин замина ҳоло ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон дар яке аз чорабиниҳои соҳавӣ ки дар доираи созмони ҳамкории шанхай дар шаҳри пекини ҷумҳурии мардумии чин ҷараён дорад иштирок дорад. гузориш дар ин бора. дар заминаи рушду густариш ёфтани ҳамкориҳои судманди тарафайн миёни кишварҳои гуногун ва созмону ташкилотҳои бонуфуз, намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон зимни сафарҳои омӯзишиву корӣ дар ҳамоишу форумҳо ва мизҳои мудаввар ширкат намуда ҷумҳурии моро миёни дигар давлатҳо муаррифӣ менамоянд. аз 15 то 18 октябри соли 2025 дар шаҳри пекини ҷумҳурии мардумии чин мизи гирди кишварҳои созмони ҳамкории шанхай дар мавзӯи идоракунии глобалӣ баргузор мегардад. ин чорабинӣ ба ифтихори 80-солагии таъсиси созмони милали муттаҳид роҳандозӣ шуда, онро идораи чин оид ба нашр ва паҳнкунии адабиёт ба забонҳои хориҷӣ, дабирхонаи созмони ҳамкории шанхай ва институти тадқиқотии байналмилалии чин ташкил намуданд. мавриди зикр аст, ки дар ин чорабинӣ ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон иштирок доранд. дар рӯзи аввали ин ҳамоиш иштирокчиён аз ширкати Keda Sunfei боздид намуданд. мавриди зикр аст, ки он яке аз ширкатҳои пешсафи технологӣ дар ҷумҳурии мардумии чин ба ҳисоб меравад. иттилоъ дошт шуд, ки Keda Sunfei аз ширкатҳои пешқадами технологӣ дар ҷумҳурии мардумии чин буданд. он дар самти таҳия ва татбиқи системаҳои зеҳни сунъӣ фаъолият менамояд. самтҳои асосии фаъолияти ширкатро таҳияи технологияҳои шинохт ва бандубасти овоз, коркарди забони табиӣ ва эҷоди ҳалли инноватсионии зеҳни рақамӣ ташкил медиҳад. бино ба иттилои масъулин, ширкати мавриди назар соли 1999 дар шаҳри Ҳефей бо дастгирии донишгоҳи илму техникаи чин таъсис ёфтааст. имрӯз он ба яке аз ширкатҳои пешсафи ҷаҳон дар соҳаи технологияи овозӣ ва ҳалли зеҳнии масъалаҳои соҳаи маориф, тандурустӣ, шаҳрҳои ҳушманд ва идоракунии рақамӣ табдил ёфтааст. иштирок дар чунин чорабиниҳо ва боздид аз ширкатҳои пешрафта барои намояндагони кишвари мо ҷиҳати рушди малакаву маҳорати касбӣ, ҳамқадам будан ба технологияи рақамии замони муосир заминаи мусоид фароҳам менамояд. ҳамин аст, ки ҳузури масъулини сохторҳои гуногун дар чунин ҳамоишҳо мунтазам таъмин карда мешавад. ҳифзи марзу буми ватан қарзи фарзандии ҳар яки мост. зери чунин унвон бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократияи тоҷикистон дар ноҳияи фирдавсӣ дар қисми низомии 01-23 қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки васеи ҷавонон рӯзи дарҳои кушод, вохӯрӣ ва боздиди ҷавонони синни давлатӣ аз ин қисми низомӣ роҳандозӣ шуд. бо мақсади таҷассуми хизмати ҳарбӣ ҳамчун қарзи шаҳрвандӣ, шиносои ҷасорату мардонагӣ дар доираи даъвати навбатии шаҳрвандон ба хизмати ватан бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократияи тоҷикистон дар ноҳияи фирдавсӣ бо иштироки васеи ҷавонон рӯзҳои дарҳои кушод, вохӯрӣ ва боздиди ҷавонони синндаватӣ ва донишҷӯёни донишгоҳу донишкада ва коллеҷҳои ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ баргузор карда шуд. дар рафти он намоядагони кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқи демократияи тоҷикистон, кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократияи тоҷикистон дар шаҳри душанбе ва ноҳияи фирдавсӣ, масъулини маркази таълимии пойтахти қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷавонони синни даватӣ иштирок ва аз шарту шароити ин қисми низомӣ дидан карданд. нахуст иштирокчиёну меҳмонон аз шароити будубоши сарбозон, китобхона, хонаи волидон, хонаи хизматрасонии иҷтимоӣ, хобгоҳи сарбозон, осорхона, толори варзишӣ ва ошхонаи сарбозон боздид намуда бо як рӯзи ҳаёти сарбозон шинос гардиданд. ҳамзамон дар сайни қисми ҳарбӣ намоиши яроқи аслиҳаи ҷангӣ низ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. сарбозон ба ҷавонон тарзи истифода ва дар кадом ҳолатҳо ба кор бурдани яроқи аслиҳаро фаҳмониданд. сипас дар сайни ин қисми низомӣ бо иштироки сарбозону афсарон ва донишҷӯёни донишгоҳу донишкадаҳои ҳудуди ноҳия чорабинии сиёсии фарҳангӣ оғоз шуд. зимни суханронии ҳозирин гуфта шуд, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон доимо иброз менамоянд, ки хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ барои ҷавонон мактаби ҷавонмардӣ буда ҳар як ҷавони синни даватиро мебояд, ки бари хизмат ба ватан камари ҳиммат банданд ва аз иҷрои ин рисолат ва мактаби бузург бо сарбаландӣ бароянд. маҳз бо талоши пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон, кишвари мо ки бар асари нобасомониву даргириҳои солҳои 90-уми қарни гузашта ба боғоти харобазору хазонгашта табдил ёфта буд, аз нав шукуфон гардида дар масири бунёдкориву ободонӣ ва созандагиҳои беназир шароити беҳтари кору фаъолият барои шаҳрвандон муҳайё гардидааст. ҳоло таҷрибаи солҳофарии тоҷикон бо сарварии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон
Абдурраҳмон ҳамчун падидаи нодир дар самти хотимаи ҷангӣ ва рушди бунёдкорӣ мавриди таваҷҷӯҳ ва омӯзиши ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор дорад. Дар идома изҳори умед карда шуд, ки дар оянда аз афсарону сарбозони ин қисми ҳарбӣ хизматчиёни хуб ба воя мерасад ва онҳо метавонанд корҳои назаррасу шоёнеро барои халқу ватан анҷом диҳанд. ҳамзамон дар идома як қатор сарбозону афсарон ва ҳайати шахсии қисми низомии 0123 қушунҳои санадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурияи Тоҷикистон бо ифтихорномаи сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ аз ҷониби Кумитаи ҷурояи ҳизби халқи демократияи Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ қадрдонӣ шуданд. дар ин раванд баҳри болидарӯҳии сарбозону афсарон чорабинии рангини фарҳангӣ ташкил карда шуд. با مقصد ترغیب غایه‌های انساندوستی، ارجگذاری به خدمت سابقه‌داران در ساحه‌های گوناگون و استفاده تجربه آنها در تعلیم و تربیت جوانان در شهر دوشنبه و ناحیه‌های آن، شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت فعالیت می‌نمایند. گزارش نوبتی برنامه از روند چاره‌بینی شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ناحیه اسماعیل سامانی آماده شده است. در پلنیوم پنجم شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ناحیه اسماعیل سامانی اوید به جنبستی فعالیت تشکیلات‌های سابقه‌داران جنگ و مهنت ناحیه اسماعیل سامانی مسائل تقویت کارها وابسته به بلند برداشتن تربیت حربی و تنپرستی جوانان، برگزاری مجلس‌های حساباتی انتخاباتی تشکیلات‌های ابتدایی سابقه‌داران با کنفرانسی نهم شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ناحیه اسماعیل سامانی دعوت نمودن کنفرانسی نهم تشکیلات جمعیتی سابقه‌داران جنگ و مهنت ناحیه اسماعیل سامانی تصدیق نمودن نقشه چاره‌بینی‌های شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ناحیه اوید به آمادگی و گذراندن مجلس‌های حساباتی انتخاباتی در تشکیلات‌های ابتدایی سابقه‌داران و کنفرانسی نهم شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ناحیه در سال 2026 مورد تحلیل و بررسی شرکت‌داران قرار گرفت. ضمن برآمد اشتراکچیان گفته شد که باعث ذکر است که هدف اساسی فعالیت شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت ناحیه حمایت حقوق و امتیازهای تمام گروه‌های سابقه‌داران، جلب نمودن سابقه‌داران قابل مهنت به فعالیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیارمان، تربیت نمودن جوانان در روحیه خودشناسی ملی می باشد. برای عملی گرداندن این هدف آنها در تمام چاره‌بینی‌های ناحیوی اشتراک نموده همچون مربی و راهنما برای اجرای دستور و سپارش‌های رهبری کشور کارهای فهماندهی می‌برند و برای تربیت حربی و تندرستی جوانان در روحیه دلاوری و مردانگی، حس مسئولیت شناسی و ادای قرض آنها در نزد وطن مادر هدایت ها می نمایند. همین طور در روند چاره‌بینی مسئله های مهم فعالیت شورا بررسی و وظیفه گذاری کرده شد. آزمون جمهوری بیبلیومارافون تحت عنوان همنشین نیست بهتر از کتاب دوام چند سال است که با اشتراک خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و خوانندگان کتابخانه‌های شهر و ناحیه جمهوری برگزار کرده می شود. امسال نیز آن در سطح ضروری راه اندازی گردید. با مقصد احیای سنت‌های کتابدوستی خلق توجیک، جلب نسل نورس به مطالعه کتاب، تشکر مهارت و ملکه‌های بهترین خوانش، بلند برداشتن سطح فرهنگ اطلاعاتی کودکان و نورسان، ارجگذاری به میراث گرانبها و کهن بنیاد نیاگان، ارزش‌های ملی و عمومی بشری، تربیت نسل نورس در روحیه خودشناسی، وطن دوستی، ننگ و ناموس ملی، زیبایی پسندی، مهنت دوستی و افتخار از تاجیکستان بهشت آسا همساله بیبلیومارافون تحت عنوان همنشین نیست بهتر از کتاب گذرانده می شود. امسال نیز از جانب کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری به نام میرسید میرشکر گذرانده شد. جای تاکید است که در روند چاره‌بینی داوطلبان از شهر و ناحیه‌های مملکت فعالانه شرکت نمودند. من در دور منطقوی آزمون جمهوری بیبلیومارافون سزاوار جای یکم گشتم و به دور جمهوری راحت یافتم. امروز با خود اطمینان دارم که در دور جمهوری نیز سزاوار جای یکم می‌گردم و به همسالان خود نیز گفتن توصیه دادنی هستم که در آزمون‌ها اشتراک ورزند، سویه دانش خود را بلند سازند، کتاب خوانند و در آزمون‌های جمهوری اشتراک نمایند. مورد ذکر است که در این آزمون خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی و خوانندگان کتابخانه‌های شهر و ناحیه‌های جمهوری اشتراک نموده از روی نظامنامه شرط‌های آن را اجرا نمودند. دور نهایی این تدبیر آزمون معرفتی در کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری به نام میرسعید میرشکر برگزار گردیده غالبان معین گردیدند. در مراسم جنبسته چاره‌بینی نماینده وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، اهل ضیا، ادیبان، غالبان و راهبریت و کارمندان کتابخانه دولتی بچگانه جمهوری به نام میرسعید میرشکر
ширкат намуданд. масъулин доир ба ҳадафи баргузории чорабинӣ андешаронӣ намуданд ва онро барои дарёфти чеҳраҳои нав дар ин самт муҳим арзёбӣ карданд. адибон низ дар раванди ҳамоиш андешаронӣ намуда саҳми чунин тадбирҳоро барои бештар ҷалб намудани насли наврас ба китобу китобхона судманд маънӣ дод намуданд. ҳамин тавр дар вазъияти тантанавӣ ба ғолибони ҳамаи бахшҳои озмун диплом ва тӯҳфаҳои пулии кумитаи тадорукот супорида шуд. имрӯз ман дар озмуни библиомарафони ки дар китобхонаи бачагонаи шаҳри Душанбе иштирок дорам, сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. ман ба ҳамсолони худ тавсия медиҳам ки ба ин хел озмунҳо бисёр раванд, аз ҷумла фуруғи субҳи доноӣ, илм, фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ва атеизм ва ғайраҳо зиёд ҳастанд. барномаи рангини фарҳангӣ идомабахши ҳамоиши ҷамъбастии библиомарафони ҳамнишини нест беҳтар аз китоб буд. дар асоси нақши шӯравиҳои раёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе оид ба баргузории машқҳои пагоҳирӯзӣ бо ҷалби ҳайати кормандони соҳаи тандурустии пойтахт ин навбат тамрини пагоҳирӯзӣ аз субҳи барвақт дар маркази саломатии шаҳрии рақами 14 шаҳри Душанбе доир гардид. гузориш дар ин бора. мо бо ҳамроҳии тайбони МСШ-14 машқи пагоҳирӯзиро сар мекунем. тавре маълум аст, варзиш гарави солимии ҳар як шахс буда машғул шудан ба он бардамиро кафолат медиҳад ва он дар баробари ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим инчунин яке аз воситаҳои беҳтарини таҳкими дӯстии одамон аст. дар навбати худ табибон ба ҳар як ниёзманд тавсия медиҳанд ки ба тамрини бадан ҳар субҳ машғул шаванд. масъулини раёсати тандурустии шаҳри Душанбе ба ин масъала диққати ҷиддӣ дода дар асоси нақшачорабиниҳои худ машқҳои мунтазами пагоҳирӯзиро дар байни муассисаҳои тандурустии пойтахт ба роҳ мондааст. ин навбат субҳгоҳон чунин машқҳо дар маркази саломатии шаҳрии рақами 14 бо иштироки ҳамаи кормандони марказӣ ном бурда баргузор гардиданд. ин иқдом баҳри таъмини иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки 17 июли соли 2025 дар маҷлиси васеъи кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон иброз намуданд доир гардид. маврид ба зикр аст ки варзиш гарави саломатӣ буда аз тарафи давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳаи муҳим ва тарбияи ҷисмонӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мешавад. дар идомаи чорабинии иштирокчиёни машқи пагоҳирӯзӣ ҳаракатҳои гуногуни варзиширо иҷро намуданд. бояд гуфт ки варзиш дар баробари солимӣ ва бардамӣ як омили баҳамоӣ дониста мешавад. боиси хушнудист ки дар шароити имрӯзаи рушд ва дар доираи татбиқи сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки дар маркази он ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим инъикос меёбад, рӯ овардан ба варзиш машғулияти асосии мардум ба хусус наврасону ҷавонон гардидааст. тасмим гирифта шуд ки мин баъд низ тамоми кормандони сохторҳои раёсати тандурустии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҳамарӯза дар яке аз маконҳои истироҳати фароғатии пойтахт ба машқи пагоҳирӯзӣ дастаҷамона машғул мешаванд. дарвозабони 30-солаи тими миллии Тоҷикистон Олег Баклов дар бозии интихобии ҷоми Осиё 2027 дар меҳмонии муқобили Малдив ба дарвозааш гол сар надод. ин панҷумин бозиест ки Баклов дарвозаашро аз гол эмин медорад. Олег Баклов аввалин бозии худро дар тими миллии Тоҷикистон моҳи сентябри соли 2024 анҷом дод ва то имрӯз дар ҳайати тими миллӣ 8 вохӯрӣ гузаронида дар 5 дуаш дарвозаи ӯро касе рахт накарда наметавонад. ин аз маҳорати баланди дарвозабони Олег Баклов дарак медиҳад. дар даври севуми марҳилаи гурӯҳии Лигаи чемпионҳои дуюи Осиё дастаи Истиқлол тими Ал-Завраи Ироқро қабул менамояд. вохӯри даста рӯзи 22 октябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор баргузор мегардад. оғози бозӣ соати 18:45 дар назар аст. ба Истиқлол дар ин бозӣ пирӯзӣ таманно мекунем. тамошобинони азиз, бо расидаи тозатарин хабарҳо дар нашрҳои минбаъд аз шуморо ошно месозем. хайр саломат бошед.